Hayırlı gün, hürmetli başarılar. Benim bir xiyalım var idi. Men teatrda yaşay almayım. Men hatta teatrni yaratgan kişilerge qarşıyıq. Boş vaqt bo'lsa, biz g'oya bilan tirishamiz. Kamal teatri va Tinchurun teatri bizga ayirmasi yo'q. İkisi de qadrli. Her premyer qaraga tirishamiz endi. Mening bir nazarım var idi. Bir nazar şu teatrning yabulu gününde, sizler yabulu gününde üzüme o'xshagan bir spektakl va davlatlarga harakat edasib kelgan edi. Shu harakatning bu edasib kelish bu nazar ham bu spektaklning ismi nazar. Oho. Ruslan. Hayda gel. Қазақстанның орталық әдебиеттері Рүстем Көксөбе, Ирек Капизов, Күлкешек Капизова, Зердия Валиева. Нәзір болған нәзір еді бара. Нәзір тұтмас, тұтамасақ нәзірін тұтамайлар. Олай болса, келесі жылға бірер уақытта деген спектакль қоясы olur еді. Уағда етмес бекен. Рахмат.